I pa smo ljudi došli u drugu epizodu Skywarsa. U danjoj epizodi igramo na mapi. Vidim. Nema mape, zaboravio sam. Nema se. U danjoj epizodi ćemo igrati Skywars, druga epizoda. I ništa nisam dobio od oružja. Hoću, ali ništa nemam od oružja. Skinemo ga. Tu. Ja neću da skinem. Lud, brate, Bow Pro. Aj tamo. A nema više stvari. Ubio sam tim. Paljba. Imam baš dosta kilova. Već koliko? 3, 4. Brate, sam pro.